Ja tak obyčajne poviem, ako preciťujem ja vlastne toto miesto, na ktorom mám tú česť žiť, každodenne pracovať, kde som starostkou. Pre mňa je to akýsi prameň celej našej nielen viery, ale aj vzdelanosti. Svätí bratia priniesli Slovanom nie len vieru, ale zároveň, a to je rovnako dôležité, aj vzdelanie. Dnes sa tomu hovorí, že integrácia. Tam, kde si sú začiatky integrácie Slovanov do civilizovanej Európy, do vzdelaného sveta. Umožnili nám nie len, aby sme rozumeli učeniu, ale aby rozumeli aj nám. A preto takto cez nich môžeme odovzdávať to dobré a to múdre, čo je v nás, aj ďalej celému svetu. Ja verím, že prichádzate na Devín, pretože to jednoducho kde si tu na v tom srdci cítite. Devín, nech hovorí, kto chce, čo chce, Devín jednoducho má svoje čaro. Ja vás tu vidím, mnohé tváre sa opakujú, mnohé opakovane prichádzate, či už oficiálne, ale mnohí sem prichádzate, viem aj súkromne. A viem, že ste sem prichádzali, mnohí z vás, mnohí ďalší, aj počas 40 rokov komunistického režimu, kedy to nebolo oficiálne povolené. Jednoducho Devín je Devín, Devín je prameň, Devín je zdroj a viete, že tá viera, tá voda je najčistejšia práve pri tom pramení. Aj zvieratá vedia, prečo sa vracajú kdesi tam, kde uzerali svetlo sveta, na tieto miesta. Možno to dnes nevieme pomenovať a vyjadriť. Jednoducho je to tak, pretože to cítime, že si každý z tohto vzácneho miesta niečo, verím, že odnesiete v svojom srdci a že ste nám aj to dobré vo svojich srdciach priniesli. Teším sa na stretnutie o rok a vychutnajte si dnešný krásny deň. Slnko nám vyšlo a cíti sa tu u nás dobre. Vítajte. Slovo pána Bratislavského samosprávneho kraja. Vážený pán podpredseda Národnej rady Slovenskej republiky, vážené excelencie, vážený pán predseda Matice slovenskej, ctení cirkevní predstavitelia, vážení prítomní. Na úvod dovoľte, aby som vám odovzdal pozdrav od predsedu Bratislavského samosprávneho kraja, pána Pavla Freša. A dovoľte, aby som vám povedal niekoľko slov. Po roku sa schádzame opäť tu, v Devíne, aby sme si uctili pamiatku svätého Cyrila Metoda v roku 1150. výročia ich príchodu k našim predkom. Sme ešte plní dojmov zo slávnostnej grécko-katolíckej liturgie, keď tu stojíme pri pamätníku svätého Cyrila Metoda, zmocňuje sa ma pocit hlbokej bázne a vďaky k týmto svedcom, ktorí nám priniesli vieru, mali vplyv na vznik prvej najstaršej slovenskej národnej kultúry, na vznik prvých základov národnej identity. Vplyv ich misie na celú strednú a východnú Európu je viditeľný dodnes. Myslím si, že toto aj v dnešnej dobe je potrebné si uvedomovať a vštepovať aj našim deťom, kam až siahajú naše korene, odkiaľ prichádzame a uvedomiť si svoju identitu. A preto s právom k odkazu svätého Cyrila Metoda sa hlásime. Je to výzva pre duchovnú, mravnú i národnú obrodu človeka, ale i celej spoločnosti. Ďakujem za pozornosť. O slovo požiadal veľvyslanec Macedónska. Nech sa páči, excelencia. Počitúvan archibiskup monsignor Jan Babiak. Vážený. Ja govorím makedonsku. Ja sam imao pripremeno govor na angliski, na germanski, možda i na ruski ili na francuski. Međutim, rešio da zboruvam na najbliski od jazik na koji što zboruvale sveti Kiril i Metodija koga došle odekle. Znači, na jazikot na makedonski te sloveni.
зборувам многу кратко. Благодарам на поканата, благодарам на литургијата, на господинот архбископ Јан Бабјак, почитуван подпредседателе на собранието на Република Словачка, почитуван председател на Словенска Матица Словенска, доктор Ткач, почитувани представници свештеници, почитувани ексцеленции, драги гости, пријатели. Големо задоволство беше за мене што и оваа година Матица Словенска не покани заеднички тука сите да присуствуваме на оваа свечаност во слава на светите Кирил и Методија, кои што 1150 години од денеска дојдоа овде да го шират Словото Христово на јазик разбирлив за сите словени, без разлика дали се на југот од Европа, на исток, на север или на запад. Целта на светите апостоли Кирил и Методиј беше таа да ги поврзат народите преку Словото на Христа, кое што требаше да се предаде на јазик кој што ќе биде разбирлив за народот. Не на јазик на кој што малку од луѓето кои што го слушаа го разбираа. Драги пријатели, мили браќа и сестри, словаци, јас носам поздрави од територијата на која што се родиле Кирил и Методиј, Македонија, и на која што дојдоа нивните ученици повторно. Значи, учениците Свети Климент, Свети Наум, Свети Гораст, сите се вратија на местото од каде што дојдоа Кирил и Методиј за да го продолжат нивното дело. Ве повикувам сите оние што сте биле, а и сите оние што не сте биле, да тргнете понекогаш, да одвоите малку време, да го посетите Охрид, да ги посетите местата каде што делото на светир Кирил и Методиј го продолжија нивните ученици Наум, Климент и Гораст. Уште еднаш ви благодарам на поканата, ве поздравувам сите и го кажувам поздравот на нашата православна црква Христос воскресна. Ďakujem. Svätí sedmopočetníci, svätí sedmopočetníci, Cyril, Metod, vaša hlava, vy ste naša veľká sláva, svätí sedmopočetníci. Cyril, Metod, vaša hlava, vy ste naša veľká sláva, svätí sedmopočetníci. Svätí sedmopočetníci, svätí sedmopočetníci, odpusťte nám všetky viny, stratu našej domoviny, svätí sedmopočetníci. Odpusťte nám všetky viny, stratu našej domoviny, svätí sedmopočetníci. Svätí sedmopočetníci, svätí sedmopočetníci, vráťte sa k nám na Slovensko, to je vaše pravé miesto, svätí sedmopočetníci. Vráťte sa k nám na Slovensko, to je vaše pravé miesto, svätí sedmopočetníci. Svätí sedmopočetníci, svätí sedmopočetníci, vráťte sa k nám do Devína, to je vaša domovina, svätí sedmopočetníci. Vráťte sa k nám do Devína, tam je vaša domovina, svätí
sedmopočetníci. Svätí sedmopočetníci, svätí sedmopočetníci, dorastlíme na Masáva, voláme aj Angelára, svätí sedmopočetníci. Dorastlíme do Masáva, voláme aj Angelára, svätí svetopočetníci. Svätí sedmopočetníci, svätí sedmopočetníci, keď budete všetci s nami, dobre bude pod Tatrami, svätí sedmopočetníci. Keď budete všetci s nami, dobre bude pod Tatrami, svätí sedmopočetníci. Svätí sedmopočetníci, svätí sedmopočetníci, otatieraš na Slovensku, chceme hlásať vašu slávu, svätí sedmopočetníci. Otatieraš po Moravu, chceme hlásať vašu slávu, svätí sedmopočetníci.